Sadayana haturan wilujeng patepandai sareng ti putra Giri Haja dua kampung naon ieu padede sanes kirang sono mangga di kantun kasadayana permios di kantun
Pangresa papalura dasama mani
sewesiwi bos bubur yuyu sewesiwi buka pangraka dia purwa kinan sorot ingkang kining kampus ing cerita saking pun dados kangkang cerita ya kupung gebang siwalan tentang tinarates samana astagangga wiratan kalawan patang
Kungtal lagu mulane aksara Jawi sawida perkawis Inuncakan tigang dasa kalawan dasa hartos nipun sawit dasa sapuluh Ingi pagelaran pawayangan pokana para pujana yasanipun para wali salapan kang kasapuluh tunggal wali luhur ilmu Cemara Panara sugihing kupangan aksara kali kang namanipun aksara wianjana lan wianjan aksara wianjana lan wianjani harus pada wianjana lan aksara wianjana iku kalebet aksara wiwitan lan aksara mekasan aksara wiwitan mangalipun aksara wiwitan iya sekali kang dipimpin muncul dening pangiwat kulon tumiba wonten ing tanah harap iya dados aksara tigang dasa apa aksara mekasan mengalipun aksara mekasan iya sekali kang dipimpin muncul dening pangiwat wetan tumiba wonten ing tanah Jawi iya dados aksara kali dasa ini aksara kali dasa suwi-wiwijena aksara kali dasa harap caraka data sawala pada jayanya lan magabatana Hananging kupinterna para pujana lajeng aksara kali dasa dipun pecah dening papat marha Harna caraka tumiba wonten ing wetan data sawala tumiba wonten ing kidul pada jayana tumiba wonten ing kulon lan magabatana tumiba wonten ing ngalor sabina tutuk sabina sapange tutuk sapange kalian nagara panjang kian nagara apunjung apanjang Jemar Kocaponi apunjung dhuwur ibawan lan mamadari pasir ukir roh Cinaru pasir arane samudra ukir gunung roh Cinaru ati ngrasana kian pangan dasar negara gede boleh padang jagat nih aduh kapon sarani boten wenten malaikat cabi ingkang tutur ning catur gentrakang dadi bubuka cinarita sarta timpak darat Jawi keraton negeri Silman anu kasebat nagara Guha Panelang Raja Megara Habib Isik Mahaprabu Gordaha Panawatan Jangkung Dhuwur Siman Kada Jewas Memos Tanya hingga napas melir pangkarokan di mana ngan dikabrokeun tengka dia gelap ngampar seimbang serang gergan awak Ramagan Pati Gorda Pati Lanseno Pati Gorda Raksa Jawa Tengah dibangun kubang
sadieu angkok puta anu sikap pedang tamsil kada beri candra sapangah limpu kaya anak reket kadia gege oge boten kakandung sadaya reng-rengan para seniman lan seniwan anu gesangnya hibur di Pusana maneka Slitinoning pasewakan busana maneka warna busana maneka serba kapus kita hudian yang parkirah tingkang sawaruma ingsan Rengeng manik nawara gentur tinutur mangun catur gentrakan dadi bubuka cinarita salabeting pagelaran Jawi karaton nagri siluman anu kasebat nagara Guhatanaran Prajang negara Habib Isik Mahaprabu Gorda pangawakan jangkung luhur simandana nyewas bembos kaya hingga napas welir pangbarongan di mana ngambi kagrok inten kadia gerak ngambat hoa kalayan tete nyerag anu kaya papadana ramagan pati gorda pati langseno pati gorda iwa tengen parantos reg-reg sedanten balat tam-tama hangkok puta anu sadaya nasi ke pedang tamsil kada benih candra sapanah limpung kaya mana repet kaya gedep malung disabetin karaton kaya anu kumawan tun mayunan sasawan margi inis kubisi rempan kukayaan dangu-dangu nganti ke pengandikan pun terdapat tulisan syukur bagja kumayangan patilan senopati anu payus tipi agul ku akang dina waktu ayeuna bagea sateka sadatangna awak maneh duaan antara pati jeung senopati coba marnea duduk kepada karo ingsun mangsing parak bagea sateka sadatangna awak maneh coba albiukna satata serengatan badal ketika pinodamel paduka lagung tipayun kaulan nampi datang pembagi kalian hunyung sumbangan yang akan semapangabatus kuhunyu uku dening ati pangersa
diterima semua pangabakti awak maneh kukula cagir coba maneh saka paduka atuh kaping kali nanti eta apunten anu kasuhun boh pilih aya kalepatan agung sareng alitna kalayan boh pilih kirang tata titi duduga panata cokok tubihina kasopanan malum anu kasuhun pada saling malum jeung akami atuh nyusu maka kaping tiga aya pikersana naon paduka tansah diajeng-ajeng na bujeng hingga kapuluh tanaga pikiran sana sugih kararapatih daya wadra dingin tunggu awak maneh timal Senopati abdi akan reksa coba kaharep awak maneh kaharep